Amandla. Amandla. Siyaya bo. Thatha ithuba ngibonge ngoba ngeke sabingelela sebebingelele bahole sithokoza kakhulu ukuthi sibe kanye nawo umuntu okhona ozosupporta lolu khetho namhlanje lalengqongqothela siphinde futhi ngibonge ukuthi bekhona abantu ababona mhlawumbe ikhona into esingayenza masihlangene nabanye abantu ukulekelela ukusebenzela iqembu lenkatha kuze kusebenzele umphakathi ngenhlonipho ke nje enkulu nokuthobeka ngiyathemba ukuthi hayi ngoba mhlawumbe abacabanga ukuthi baphakamise igama lami khona bakubonile noma mhlambe khona bebenenhloso zakho okubi yini kodwa mhlambe bebenenhloso zokuthi bekhona into eyenzakala kusizakala abantu bakithi eSouth Africa usizakale neqembu lomntwana ngaphinda ngene kuze legacy ingafi ngathi ngoba sayifici khona bekhona abantu abeyivikile ngibonge nje kakhulu la kunabantu abadala abawomama kunabantu abawobaba mhlawumbe ngiyazi ukuthi mabela sikhona lesibusiso sokuthi sizokhula ipolitiki mina ngiyazi ufuna ngitshele mangabe kukhona ngikwenzayo phansi kwegama lepolitiki ongekho right ngoba bakhona abantu akade bafika kwipolitiki bane right ephelele ukuthi bangibize bangihlalise phansi angizoba usihlalo ongaphekwa abantu uzoba usihlalo ongaphansi kwabantu ukuze ngikwazi ukukhonjela mhlawumbe ngibonge kakhulu futhi nakubafowethu ebese ngathi kune-competition nabo ngicela ukuthi kungabiki ukuthi bekumncintiswano lo ozohlukanisa iqembu lenkatha akekho umuntu owinile la akekho futhi umuntu ohluliwe la ngiyacela kwisikhathi sonke besihamba nomfowethu uZwide ukuthi kusuka manje angiyena usikhakhane ngoZwide naye angabe uZwide akayisikhakhane angakhathi ukuthi ngoba senenze kahle bese ethi abantu nganitshela ngalomuntu enamvotelayo yikho ukuthi cha izazi lethu umthethayo mfowethu awoni wena la uniqembu ngoba njengamanje siwile sobabili naye ngoba wena iqembu lenkatha maye inkatha ngoba nani inkatha mhlawumbe sihloniphe kakhulu ubuholi obe-national obebukhona obe-province obebukhona ukuzosilekelela nokuzosikhadlayina nje ukuthi yonke into ayenzeke ngenhlonipho nangendlela eyiyona yona mhlawumbe ngizwileke usise ethi sizovikelwa inina ezomphakathi noma abantu beqembu nami ngizothi kubade ngikhethe nabo lo mzimba wonke la osikhethile
fanele uvikele ithina uzuzizwe unethezekile nathi funa sunikeze ufudumala ezandleni zethu singabukeli phansi lapho ngiyakharanja ukuthi noma ngingazi ukuthi mangabe ithimba lami esikhethe nalo sekukhona la isiqiniselana khona amakhanda isiphe sesinqumo efuna sesithathe ukuze simsuse phela umuntu onjalo ngoba ngicabanga ukuthi la ukhetha umuntu ozoqisela abantu ikhanda nozoveza ingalo ukuthi unengane engakanani isililo kubantu isikhulu hayi abantu enkatha abantu base-South Africa isililo sikhulu sifike eThekwini inkathi ingengala ife phamba kwethu sibuka ngokukhohliswa nokukhohlisa nathi sinabanye babantu abebekhohliswa kodwa sizaze siye inkathi ngicela-ke singapheya ama-revenge okukhohliswa bese nathi siyokhohlisa abantu abasikhethile owethu ngokuphumala sazi ukuthi noma ngabe ubani noma ngabe umuntu siphambana naye endleleni uyehla thina siyanyuka kodwa masifonti khona la kufuna singenelele khona simbuze simbingelele simbuze ukuthi uright uyaphi ngoba nathi ngelinye ilanga somdinga umuntu ohlangana nathi asho kuthina lokho mhlawumbe nje ngiyento okwazi ukukhuluma kakhulu nale ishi angisafika kuyona angayijwayele kodwa kancane kancane uzoluma ngicela nje ubonga kakhulu nesithandaziseke sithembeke ekhathini nalinina ngiyabonga Amen.